Maki personal kita. Kalau ima pilih pemimpin tawekan rara Eropa sidat kai. Di rara Eropa sidat kai makumanan, di nak kumibumi makumanan. Na ilo pemimpin mapilih tawe, papa rara Eropa sidat kai. Ia di umat na nabita, ia tiya sangi pasidat ka, nareko iya ro, wad di tempat dinay tarima tak bagi limay. Wad di tempat dinay tarima tak bagi limay. Ang kaya sang as-salata al-mafruḍah pasidat ka ay perlu tarima. Dia na cuci tolak. Na yoreki tarima ha. Iki gay. Iya ro alena alena Umar bin Khattab pura yakka kinabita mancaji ambil sakat bagaimana seke maka dia Umar urusi seke na urusi ikasi pura mana pak depung nak bagian engkau tawana iwerengi tawana lah dia nak terima maka dia ya Rasulullah ana aminun lillah la li ghairillah iya nasi ya mengurus seke lillahi ta'ala tanya hasarut aja. Iya nak urus sekai karena Allah. Tanya sarot aja. Yang par kinabita. Makanya masang ngame makasih ya tunar. Ida uktita min ghairi antas ala fakul wa tasaddaq. Ya ripodani. Ida uktita min ghairi antas ala fakul wa tasaddaq. Umar. Ia tumbuh dari iwarik ko tawamu na dito milawi de metto milaw tawamu metto ki iwarik ko tawamu aja to siya mo tolai tarima yolo ya kupuray matu mo tarima elo mo elo ko masih dekangi jadi elo ko mantri jadi elo ya jadi jaking nga mo atong kari palamota runtuk kita wasake tatarima yolo apa ko dita tarime nasolai ma tu administrasinya tu seke nasana amin ki awal dita tarime tawata ini to pasti matu loki mantai jaji mak berangi jaji asal tatarime ono ya nawa dia tinggi tola ya. Nah, yang kedua engkatnya asal as-salaqah al-mustahabbah engkau pasti dekat maka buat dia mahai tolak tapi maka simip kita rimai. Kalau kita pasore ya ni mah tapi maka simip kita rimai. Kegena maki engkau si wawatir nabi tak tudak ni si bawa sahabat lah tapa engkau metau tiwi rengi anggur tanya ko resong buah anggur ipalinir kelona iya nabi taro tapane jepung nya nande sini nande si dua nande si telu nande tanah pacapu iya ro tomak bere koroba menurut mita nabita manyaman nai tanan nabita ro korobana kasana anggorona apa iya tu biasa kuna reki aga-aga tahu nai kurenu marnu tu tomak bere renun na mite na dita dapat capu irong na capu tong maninat de makidero kapai kung kasih matu tiwira si na dita marnulad na mite na dita dapat capu irong anggorona yan miro to si depe na dita makalalay pinadina makato si na dita kasi ya de muna na pe dareki na hindi machinan to. Nah, jadi sisunan bade maniaro denre makutan makna suruh na pengawatan mai ro kasih suruh na pengawatan de tapi dari ki de apa nak kro biasa makile na minta yang bosohe de upe dari ko wakki taurangi jujur amma ko mapotong ngamma ko nakadaraga raga betul ya dendri koroma makeci jadi iya na tunasa di upek daray ko mo jaki nga mo upek daray ko na mapotong ko musolangi at ina to mabirewe na subhanallah jadi nabi tak napacapu yang makeci penat dina tapi tetep macam itak panah
Yan ang mawatang talimay. Talimay di makro. Allahu Akbar. Jadi, ay metura cocok kili macam nabi. Ni apa ni dalam makro. Makra macam ni makecini tiga rota macam ni mumpita patah. Ay nabi pasti dekat makro dendre buat ni pasoro. Tapi malebih kita rimai. Kira daripada nabi. Hadirin, hadirat. Yana ya wa innaka la ala khuluqin azim. Iko ratu Muhammad mempunangi ampil liwat. Ya, liwat lebih nah, dek gamulan rapi. Terus yang ketiga, kata riasah as-sadaqah al-makruhah. Pasti dekat makruh. Makruh tarima. Wak dimai tarima tapi malebih mungkin pasoroi. Kalau kita tarima wak disa tapi kalau kita pasoroi malebih mu ikigayna contohnya ini kalau kaki masyara isik dia bola sabata si setap rolok ni lisu dan ni sama keraga na patete yang kiri gaga kasih di na patete mata nak lada apalagi tu na patang ka turun-turun ikut tu doa dengan apa engkau na manuk lain lupo teko tarah makanya dia napek tarah tanah ni pen, dia ro napik darai, jadi dia tu kayak kue topa tu ni pagi-pagi topa tu penedikta tu, dia tu makan air reta yalan jalo, bukan semua amun nyawa tahu apa engkau tu arai biasa makwe, arai, dia ro arai biasa, engkau sesana makro, megega, jadi ku nareki makro. Biasa tu kira tu ni lopay man. Ni lopay o kira tu. Hadirin, biasa rumpi ya makro. Hadirin hadiran. Terus yang keempat, engkau pasti dekayro al-muharram. Haram itu tarima. Jadi ana. Jadi pada itu biasa aku memuluki engkau tahu liu kacuan makanya. Ini kayak pantai talai. Lah, ia lo pantai nak birangi. Pantin na tahu makat de ni lo mak jeni na tarik kurang kata si lo mak berangi ayo beto dia lah makro ayo dia lah ma haruma akhdhu haruma ya tahu dek na cocok dia lah nariko tanya di puna agar dia rumah bere tanya lina puna anu na tahu nak bere oh dia na cocok ya lah tu aja to si ni nompor ki pikir rasa lah makna ay dia retoma tapi iga mak bere ikut tanya pun ada dia cocok mu ya reki dia tu nak cocok ya lah ya nih engkau tu pasti dekat makro modelnya tadi apa engkau sesana tu makacua lah anu nak tahu nak beri tali we kacona apa jadi engkau wadi tarima engkau malebih kita tarima engkau tu malebih kita pasoroi engkau tu dek metuan nak ding tarima kega pak gene 5 maka itu pemerintah apa engkau tu as-sadaqah alaiha syartu engkau tu pasti dekat memberi syarat betul lah dia tu pasti dekat pak berina buat ding hai tarima tapi memberi syarat dah dia nak cocok maka mula bangun pak berina gratis dia memberi syarat dah nak cinta tu syarat itu pak berina itu engkau mama tu mereka wajib kuasa ya rega gola di pada cingi engkau masalahnya itu ni ia tu sarai don rupa engkau mentuk engkau geru mentuk engkau syarat mak bicara engkau tu syarat di nenu iki guys mak bicara kita ni kebul nak kasih pak berhari nak kita sari ni apa loki maju oh mak bicara dia tu jadi syarat mak bicara ini mana mak aku tatari me golana omre syaratna tomre syaratna apa siap cuir syaratna itu agak ajak lalu hana golana ni tarima yang lupa syaratna kentro yang gitu yang kedua engkau tu as-sadaqah gairu mantuk
agsana asyartu ghairu mantuq syarat dia nenu age tu golah pak beri age dek mah ikhlas lillahi ta'ala oh jadi dia nenu tapi ini misalnya maka dah kakasih nak kata ya kumuale tu patujunya kata na apa ni saya selaku iya lah yang bicara to kan ditay magkadanar ko ang kapasidad kanon risara wag din magarita mayari gana di kung kapasidad kanon risara wag din magarita mayari maga nasa Nabi Muhammad iya na yung nasitap-putap ito pan ditay magkada iya tu pasidad kanon risara yon ripi sara na najadi udah yon risara na di najadi majepu yali ba naturiyasa ariswa agya sa riswa makilima pasosok na maagya sa nga pasosok yan ang mapay yan ang mapay aga pay makilima mita laan Allahu itan batan riki po nga latala arrashi toma pasosok wal murtashi tarime papasoso wal raisha alladhi yamsi bainahuma pangurusuk na yadua jadi teluy toma pasoso tarima pasoso pangurusuk na yadua tim sukses yan ay sa salato makadami makadin terima pay ipaw yahe tapi ay leo ditang ipaw apa sitongan na dia tu agak gitu dia nak baraka tu tadi gaga tu na dicing ya tu agak maka sola ni tempat pedicing dan dia lalu kinangka dia lalu kinangka ya tu na di biasa sesuatu na gisari mana tepat dia paling rana dia na solai negara tak makukon dia na solai daerah tak makukon sila ni tapi dia Abu Bakar Siddiq sila dai apa dia na makasola ni dari nareko deta sadar ai to ni makumuki si mata mabela ki pole di pambasina po nga natala nageli-geli ki nabita sallallahu alaihi wasallam de gaga guna-guna na mulu apa si sale na pagurangin nabita kedota no man na ki nabita makiri nabita peman ya tu natanro-tanro ko po nga latal ay nalulukmui tak de paringarana nagesa di mana tapa labo mo luna nung pasok ki sa salat gidin kemana kweli narikode panole tapin daro sa salat ale idit na yolo katuk kung kamapamula ajak lalu na muidi matut takkalupa to ay mangin yan he sa salat ko asu pulong ngata ale na din re ko bahtihan nara ko naka magna asu pulong makasi rampe-rampe yan he rampe-rampe na asu pulong silaturahim karena biasanya momen pemilihan ke pesta demokrasi itu yang meretakkan ukhuwah umat yang itu solanya sedih-sedihnya lain napilnya aturan ay si baci sesuatu jadi kita tapak barak yang tak ada lalu kita makro pada madis sakit makada ia makasinya ia angke PEP pamutawa korasidi ke engkau matuk kadita aja na tenu kutama ki matuk bismillah ya na tutatono ku menre pa alhamdulillah ku de nenre pa astagfirullah biar merasa selesai ukhuwah tetap jalan maka pada lisan artita pada lisan artita kiga tutasa pada para korasidi iya na pada ada cinta ajak kita kasih papa pada tondo ini todok na kita ya jadi tetap menrek mati roi pilih Asia mamakan tetai dek kasih pinrang ya pada misi mulana aina silaturahim tetap ya terjaga terpelihara ukhuwah tetap direkatkan jangan sampai diretakkan. Hadirin hadirat tenapodo barakat namu tayo nihe pede marepe kilo lima lebih nabi sallallahu alaihi wasallam ajak nama romolat deki napaka beling anu nasi turu ak guru pelik nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kita sat pelik nabi yang kalinga ki ada pelik nabi agi nasa dia tunggu pada yasimaturulki ajak kita kasapa lain de amma tasiruntu nabi tasri mundri
gara-gara anu cede palisse kiwi wal iya billah. Gara-gara ya gara-gara agak kasih lampak palisse kiwi la ilaha wal iya billah. Ajak lalu di hadirin hadirat